Dobrodošli u novi video, danas pravimo guacamole salatu. Za početak treba jedan avokado. Avokado stavimo u činiju i izgnječimo ga. Ako vam se sviđa video, ostavite like ili komentar. Jedan krastavac iseckamo na sitne kockice. Sada 2 paradajza iseckamo također na sitne kockice. Treba nam sok od 1 limuna. Ja sam salatu posolila i pobiberila malo. Kamera nije snimila taj deo. Promešamo i ostavimo u frižider da se malo prohladi. Uživajte!